Chibai ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Ringtu nun dan tur ti kan ngai thain kan zir ho le don ani he thu hi lalpa nen kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia amasa in Galatia rama mi te ne na tirko pola le khathon bungruk chang khat le chang ni thu lo ngai thla ila unaw te u mi sual engpo ati lai phokin om sela nangni tharau mi te u khem na katok ve da ange tia in veng thachungin chu tiang mi chu thu noi rol takin tungding le ro u in phuri te chu in chok ton ro u chu ti chuan Krista dan thu chu in zom ani ang lalpana thu mal som ro se amen tirko pola hian Ringtu nun dan tur hi ale khathona hian mun tam taka asoya a theology hi Krista cross le pathian khongai na a ain khat fai vek kan ti thei ome Krista khongai na dong tu hian midang khongai na po alonga khop maya hi tukin kan zir tura po hian athupui lai mu ber ani hial ome Galatia bungruk chang khat le chang ni kan chira khan Galatia ramaring tu ko ran ho te kha thinlunga nai takin unaw te u ti in ahan address masate te a mi thil sual eng po atilai in mu fu chuan nangni tharau mi te u thlem nakatok ve palange tia in veng thachungin chu tiang mi chu thu noi rol takin tungding le ro u ti ina fuyani athu hi avan poimo em mi tu emo pathian du lo zonga annuna thil sual atilai kan mu hian alo hlok don viau emo alo hlim om don viau emo alo nuam don viau emo a kan hriat chuan enge mole mi po in antive thawalom le tia mani in thiam chop chunga midang thil thalo ti chu mani in thiam na na manga mi ti ang ti ve mai te hi a ol em thinani chuwangin ko ran mi pui te chu thiam taka fuin nangni tharau mi te u ti in ahan addressa tharau mi te ni phung aron soi kai ngal bok ani tharau mi chu thlemna laka fing taka in venga sual setana thang rapper lo tura film khura setana them na a tlute tungding tura che chuak thin te hi an lo ni ti kan mu theiani tukina hian tirko polan asoyang hian tharau mi ni itlina tharau mi hi ini thei rengani tute emo nu ho emo mihlim ho mo chan pol tura ngai lo la tharau mi ni hi itlinani Krista khongai na wangin chu wangin ko ran mi pui te chu thiam taka fuin nangni tharau mi te u ti in han addressa hetianga aril ruwa room ngoya phurit tam takin beidon na khura anu lu te phur in chok ton hi a class asangwa maya chutianga Krista dan thu zom tu te chu tharau mi an lo ni avaro pui em lam tuala chau lam lova ataka lam ti hin lalpa an lo choi moina saber jok hel ome chuwang chuan lam tuala chau ni lo ring nuna hian kan nun hi alam turani lalpa fakna nun ani angayani chu tharau mi te nun phung tur aloni kan rama thlem na a tlu te tundin kan tumdan hi achang hi chona ha thak de lek thina run horo ichak lovang i ruizia mai hanti te kan in vawa kan in ti kho thina pathian thu in niam te atang an ma ni zai ngai tak chungin an ma ni a sual na tho ina an ma ni athunun to na atanga an ma ni tan po apom nuam taka niam te atanga thu noi rol taka dom kang tur kan ni lain tam tak chuan chunglam tangin kan nem kun bel zoka kan nem kholo thina kan pressurize
kan no ka nge ni kan ti chep lu tu ka chu chuan in thin chet le har sat na rang kha in hau na te arun ring chuak zok thin kha ni a chuwang chuan tukina hian tirku pola min zirtir na hi kan zom ve atan apoi mo tlang hle in ka ria ani thunhoi rol taka handor hi kan tam vak lo mai thei mi atluk na ata kai thowa tungding tur chuan an kuta kan chel turani a zoite in kan khai chok turani tin kan chaklo na le kan turpal thei na te po kema ni kan in hriat chian a kan film khur angai le ani hetianga rong bol na Christian ministry a hian ati dam na le ahma a an nun pa ngaya ngai o tir tur hian kan restoration approach hian an sual na lai te an dem om na lai te focus lovin an na lai le ti dam an mamo na lai le an harsat na lai an nat na lai mu chu sak le ti dam dan tur healing process hi a focus tur ani sualina alo ti chiat to na le an lak lo na te an dem om na lai ringot kan en chuan kan hmangain kan ngai na theidon lova kan khongai theidon lova chuwang chuan an nat na le sualin ati chiat na lai le pui an ngai na lai le ati dam dan tur hi kan ngai tu na kan sorbing na turatan apoi mo em ani thil sual le thil thalo kan ma chon lain lote zung na lam ain asiam that na lam zel hi kan thir dan tur lo ni sela kan bon me kle kan chaklo na hi in hriat pol lo bokila ringtu nun dan tur tharau mi chetin diktak fel takle rin takin dingila Krista dan chu kan zom ti na alo nereng don alo ni zirtur avantam em ringtu nun hi zir zo thei po anilo tukina hian ringtu nun dan tura kan nun thei nan mi thil sualan tilai kan mu po in homai lovin chulai an sual na a chuan an chim om na lai mai ni lovin ti dam le khai chu an mamo na lai zok zong tlatila khem na a ka tlu ve palang ti hlau tak chunga ma ni in veng chungin chutiang ang chuan thunhoi rol takin hniam te atang tlu te chu kan kai tho angai chirdia ka tlu te po kai tho turin kan kun hniam thina ni tiro u chutiang chuan hniam te atangin kanin dom kan angai ani chutiang chuan kan rit phur te kanin chok to nanga miten Krista zirtir kan ni na min pomin ringtu mi piang thar kan ni te hi sei lo ma ilamin pom to anga chu chau ni lovin Krista dan po kan zom ti na alo ni reng don alo ni lalpan thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian devotion poimo takmai ringtu nun dan tur ti in minute kualek devotion kan lo mangho le ta he thu cha hi angai thatu zong tan atharin malsom la kan ni tinuna ringtu chu engtian nun tur nge ti hi kan mu fia thar zela kan nun dan tur atana nangin ilo ruat kan nun dan tur kan living standard tak achu lo phak turin voina hian kan za in itharawin min tran puyang che min chandam tu kan lalpai so Krista mingin kan ti le amen lalpan malsom theu ro se nilen dom le vek ule